Cek cek cek. Halo, tes tes tes, difungsikan. Oke, baik. Kita ucapkan salam dari Nanggala Kampung Kirin. Luar biasa. Kita pantau-pantau alamnya Nanggala di sekitaran Tongkonan Borong, Nanggala, Toraja Utara. Dalam rangkaian upacara pemakaman atau upacara Rambu Solo almarhum kakek Jerry di Tongkonan Borong, Nanggala, Toraja Utara. Saat ini kita menayangkan kegiatan masa pulantang dalam prosesi adat Rambu Solo almarhum kakek Jerry di Borong, Nanggala. Mau mulai rekahos, siapa mau mulai? Tidak live di Salosoka, bosku. Kita diminta hanya 2 hari, bosku. Jadi sudah cukup kemarin. Jadi untuk hari ini kita tidak live karena sesuai permintaan keluarga ya. Mohon maaf. Pemirsa yang ingin menyaksikan bisa langsung saja ke lokasi, atau siapa tahu ada yang lain ada info dari sana. Tidak di Saloso kah? Kita sudah habis jadwal, bosku, di Saloso. Jadi kita di Nanggala. Begitu. Berhubung karena kita hanya dikasih jadwal cuma 2 hari dari sana ya. Jadi kita tidak masuk hari ini. Oke, baik. Demikian pemirsa, dan selamat menyaksikan tayangan kita hari ini. Selalu keringat nak ya. Lepang kata kakak. Bulu nangko guys. Baka naman na daw.
Lain kilalay pili na. Ato batang bulunan ko na nanere ni Malisa. Ang balo lang may daw ko. Dala ko ba sa tayo ko? Tengok na ko. Oh, hindi. Excel. Para ko pa. Porsi, sok itu laman itu. Ada dua. Nggak bisa. Oh, kok masuk bodi selama tontong sia pengampasan may pulang marunong Allah pa posisi mo kaya kamu na pa maniruna pa maniruna boleh jumi itu mengkanti apa data penandaman ni kepasambayangan tamari sulanasan na pasambayan di Haji Sibeja Apileta Indonesia. Mari mo sinto to tumampatas lantai dengan dito din. Terus mana kita kendi kemati Allah madatun ni buang ni pamilikan si surakan atau orang baru anti rampo si tuang di rumah sakit si tamu si tuntun tua dalam karang itu pengkarangan na rampan belo na malah abis ngami ki tong rapak lang katuang ki umpana ata ite sangka na alam di matampu lampuang ki pong Yesus ki rampong ipo magaw madatumi amin. Di gua masa bulan kita pa kona mikiro te pengkarangan Buddha pelata karang na din seki tu lebih karang ide telan pengerampak ako la tapapai te Allah baru Allah besok te Allah alang ide do nanya te yo ya pate dari mau lata karang pate lata papai setiap kebetulan ikut tolong di terumin na steli iya
Tiro, Mae. Kamera. Oke. Hai. Halo Bu Pen. Mas. Simong ah.
Selamat pagi, lagi penyelesaian pondok. Oke guys. Ya. Ah, mbayan ako to. Kemarin mau pitu bumbung alam yang dari video alam iti mata lo. Benar.
Musuh. Para kamu berapa di samping media besar ni? Boleh sini masuk. Sini ke pipe. Oh, sini tukang mengkelompok kami kita. Mengkelompok. Sementara pembahasan kami di mana satu tangan mana? Nanti bisa di sementara nama betul. Oh, kurang oh, udah keren. Dari dalam aku kemarin lah. Iya. Excel nih. Yang dia baju koko nih. Ini pada ada kayak kita sampai jauh. Dari mana saya bakar? Berapa dari itu? Tabe ako kamu ko pernah sila ko pakai pekatabi langan kulit kasiman ni dan kusakut sisa milalo sisa pasan trikomi saka tekane para kumani atau ibu pendeta dari mai jemaat tambaku na atake lan kabasawayan tabe ini kami aku kodiatan na tayo ni ko pasalan na rin ko pare ko na manangga ubay ni ke ta rapa pasangat tu la tapi tak pa batang kali tende kande siya la tayo na may ko na sambayan kang sambayan tonton kan ni tiro itu dia na mama seni lan minto at
bulan di opuang matua. Kama susah belanda kami bukaran na indi ampe di pakaboro. Apalan at tote mo opuang matua di kure sumanga. Belanda tonton kami pamanaman niyan tak ang kasulanasan unang kanan di pengkarangan lante inan iate si tetena tu isa ko masakulan tanpuang. Jo tingayong itu kande silasa siya lagi iru na puang. Lagi pasita pa batang kaleki di patungan kumol yun may kamu tekan Malaysia way si sulan mintu tumara putalulang siya kami mintu masulana sa angkiang karantelo iso pekarangan lanteinan niya te lansangan na buong kipungi sukuang pela kasalan ki masasampayan. Amin. Tiro yung mga nantar kali, udah nantar. Oh, lesen do semangat pada dulu. Kita apa cari bang? Apa do? Kadang sing. Kanan. Temen tahu itu. Ya, bosku. Ini awal balik tidak ke Jerman. Peraya. Tidak ada. Balik tidak dalam ini. Wah. Ya kembali dulu di Patama sulu betul deh aku nak tabe udah komite teman-teman lagi keluar banyak tuh kurangi cuma dua yang itu yang nama itu tahu dan tahu mati do banua pemali lompat kami itu tidak di posondana mali ya tama pesuluk motor oh tahu nak di paparan sulu banua tuh tidak tadi alat tadi ramasan kurangi apa tabe teh kurangi bangari tak apa nakur rata itu jadi lata panata jona si tete nama lalan nada mak pisu lata kuat tak karena bisa lata panata mesul dulu tete dengan belana situasi deh alam barmoki ulang tak sambungi deh tadakai tu bisa siapa meniludo mai kalaka nah di palangan tu ulang anak dengko mi teman-teman kutobai ne do
tulang tu itu berana ada di tina ko pa pendeta sebu pendeta inde tu tanya aluk tu lata porote tapi situ halalan ada nah den tomato atau bayi do untoi na tumangi mati oh oke deke guna komito putih tapi bayi tak mau komito nisa ni mati bayi ni mamar komike tumangi jadi lakada apa pakalan demi tulang halangan kapala ada kami domai di palangan tulang umbatu di kesuluk tu terong ya dia akan dirapasan ya yang disambui mawa ada kotor ke maliki mak pasate rapas saling kopi nunun waktu kayaknya dengan tadi lagi mau kena buat tongan malah dipatuba nampai salau kayak pamanda lah dibongkar deh jadi talan kadar apa atau kumua kota sana mi lujung mi kalaka atau tak orang lah dikuala di sangat-sangat bangari apa kutole pa belan na tatiro tu situasi na buarkan lah dirusak ke apa melo lako Yang lain pada kami pamali kami pertama itu apa pertama kota duka ada masalah ke naruh kelina sama milante dako mani jen bulan tu kumua kona tahu tadi tampai mintu terang tua jangkaran sokamali solentane te kaboro lako teto nalambi pusukaan tua di rundulan tu dapat patiras sangkana bisa di tanah pertama sama lupa apa ya kita dengan jalan dia lihat kalau orang batu dari barampo baka kolong unmula kalau orang otak apa bisa di pertama ya bisa mau terus ya bisa mau naaman betul baru komite bayi di luar nuah dari komite bayi itu bisa dengan na perarisya komite tomatonku ya kela berapa lah minggu mani lima pakan komite Yang penting ada. Dan kesuluh nama Bagaimana laku kuah selama merampak, selama masake, selama si tamu mali, bayangan si rempak kaboro, dia melalui rempak nak kemadan denan lante lupa di pasitin pirante kedua, dainan di pasitina tandung kalonaran. Lagi umpa sumpu dalam kena umpa bubu pendaunan na India ada anak kebetulan pula sangkana Toma bilang te dirame Panang siranan na ambik di puambik nenek di ponenek Nasarak sapi pula to tumang pararata Lamayalata Tokok lamayalata masolana Sampai pula pura di pokok Na kumbama tingko situruk tumang pemabatakan siolanan dia malaran nampak anggata ma'rabu tawang anggata mentunan na baliratuna anak nadadian musuh nakianakan kumua ladi pamatua hidup mo ada anak kabotoan pula ladi pamanok karurungan mo sangkana inde ada anak Thomas Sandadiat Thomas peti di bono nalami Allah kasih bawakan anak detek kula kasih tamuan na ini umpasuk ni seturut malalan anak lantai padang di nanggala padang tuan antara pita nalili bisa babana semua lah mapisun ya tu si teman kubisan apa pun aku tolak pak udah siap komite bilangi kalau aku rapat dia bunyi tamane tu di sana mapisun mapibala apa bilang kata tiro tadi boleh semua kona tiro mau kesempatan yang penting si pakadoro ki kadara pata antara pondok na keluarga na Asia talenda itu di sana patiran sangka inam pemponnya kenalambi di sana santang rapasan itu di sana mak bisul tang aku bawa ke anak ada alam padang di nanggala kupe karen tetian lingrijo menene kupo nenek todolo kupo todolo siapa kamu telangi kalau aku solana sang semua inam kita nada alam nanggala tu di sana mak besul apalagi kesusi misara te laku kau perlu lihat nih te lah
upu pentonan na sundun bilangan lolo nala suma pulandanan sumari bone-bone laku mana sakti bating laku maluntuk te Mario. Jadi inan di Pogau ya tuh di sana mak pesuluk na ya tuh di pesuluk yang itu butolepa tuh di sana andi rapasan. Laku base sanggulele bang apa tuh di sana mak pesuluk. Nah pasang apa terong namanya di iya ni tuh bulu matedong situr bulu napo bulu. Yang itu laku kuno tabe kusorong madatu siman kubainan kandian kalah. Pagkatakan naraka laku kuha tabe lang mantang manawangi si malang malisod na batara tadaw puwang tukmumbuan halipusan na kasalle. Iya na puwang na pay tambaw terele na batara tuwa unisok ni masala ko na tumalangi kalua puwang basi-basian puwang ang buwan-buwan puwang ng mga koy imanete na langi puwang unisok ni maaliso sa rona todaw ang nasa ato paunganan puwang di bentungan ni sugaran na nuna puwang matua tungkasangan na tabi repolata na padang todiyo mariling nalita todiyo to patulangkan dan todiyo to paranda karua todiyo to kiko todiyo to kebalibi kumentuara tamati tangan na tondo kumak palidan tamati lisog na pangalong lagu kuwang tabi ampun na tondok siman karain na padang dinanggawa tabi na tuna padang tuan ng karabina na limi sa babana unmoko nasalialang unisog makabuno sa mediyong panito di Zembang iya matutang diyo labo ko na tangadilang banti ngayon na iya pitalin lugok ko pakima alin di lang ang pakima kulang butaruno kailan na kamo mo karaing na tetondok kamo mo lamba pawanganan kamo mo todi po tao lamba ang gabarana pasaryongan ang galamba pawanganan barana di tekini lamba adipe tanaungi situang kantun situang bakemaro to langan di papailay kanya kitipikutanay kinundan niya da anak nenek ketulang dan disangka na todo di po tao bunga di po langi kalua na padang dinanggala unisungi masalo ko batun na paulilianan lampadang atuan dan karopi dan nalilin bisa babana digente pantarana kana sembangan moman kedua sola itulah keparing pungkasan na pamangka panuan ni pamadaw tengkonan ni panuan ni pak pagariang penpon tengkonan ni pak pararukan to ipo tau bunga totang mereka tak mereka boyok pendidik perita betaru kami ketang mendau nyambo ketang mentaruh kileme lantai padang tuan dan karobina nalili bisa babana saburan pabungkas sugi penanggalan tadi gendong alu melau lagi tompak marar sangka alas senturu di Batara dan kata cuma dia cuma nang pada tangan masusulo pada tangan masusulo tadi tangan gereja dua pastor dewan stasi alim ulama ustad anggaran nama aku dipindah rencana tanggal 4 di kage-kageran ni tongkonan dia ini pada mali di mata kali rare itu di poda tu ini dan kembali karena si teruna oleh pengambulan bisa kada di potua pantan kada di pomate rokotang narato ibon pak dia otang tu pedaluna peton bermalu tedi gente pada tuan dan karopina nani bisa bawa lati umba Jonathan kepada taranak dan wapa lalu luang tongkonan 60 Pak Jununan Madatu Pak Kapunan nama Adika Mak Kirara Tama Padang di Mak Kiada Tama Padang di Sakala Tosa Roruan Tinting Sa Tendanan Pajo-Pajo Tiumba Padang di Pantilang Tiumba Padang di Basten Tadi Otan Babanani Bendang Sanggalangi Bendang Daw Barang Kana Huntur Umpetayan ni Babangan na Padang di Pantilang Tengah misa tindo na potindo misa mamma na po mamma
lembang saungan na lepong bulan daw beto na salida tonna lapalo tutomba tondong tanetena to senda na bunga si pamatua induk si pabano karurungan dia balaran ng paana kamalinan ungkara pengkaranan si tetena inde palumpunan baka marabu mito kami kupe katabe si nene kami kupe si manni tak kami kupasalan na doteng kupaleko na matakali mito kami kukasirida ko si nene kami kukatumpak ang pulimba wala kukuha yang mga bangarang Pak Duka Sidi paling pesa mapinakan Pak Pola Biringin ang kuwala randanan na makutepe. Kulang ang pausubo ng pudok mau pa na Pak Panumbangan sangka alang penilih na lepemantang na kusoyan kada dine. Bisa na to di pertao buka kada sitiya kataulang. Bisa na sisisyahusan na inde ada na maapesulog. Apa laku kuwa? Aku telah bendan, aku telah pasung umang pudok pangamidiro ni kadukamay. Mengura-ura pada dingku bola batang tarutangku pihak-pihak pada dingku aku songkok peladaran kadara pak nari anak-anak dia soal kalidatuna angka toma raputalang angka toma tunduk lantai padang nani bendan nerang dua pinna angku bendan lah kesumbungan puduk mau kana apalagi laku kita soal nasang lasian baralam barang pak pendeta laben dan doso yang itu apa mang kamu si pamatua itu si pamolet buku ini kami Pak Pendeta mana gua Pak Pendeta ko padolomi na tunapa langan si lebarana so yang kadang nenek buku yang boleh inde ada mak pesulu inde sangka mak petulungan inan ada na neneta inan sangka todolota inan tempon di neneta inan turan todolota ada mak pesuluk ada mak petulungan tentang di sikandorodoan dia menenek di petalo bunga atau di timbadana lantai tangan atau karena inan susun nama batin inan ten nama mario inan susun nama ada inan ten nama sangka kirene tema itu masarak ketua itu cuma para kalau mayalah karena ditempu dan mayalah karena dipasundul dengan pendal dana ada anak rapasan lampadang di nanggala maka di mana kita tiro-tiro ilata tun katapak taita mata kita panguling di mata duanta kita tambin bala terong di mata duanta lantai lina tanda di bawah ti kumolan tak tahu lagi dengan molak kia surat tuangkan lebaran takkan daure lah ini si pamatula itu lalu pulang ngalangan malangka na sangka lain dagelangan telo-telo na penan da misara ada anak ma hindi ada anak kabotoran kula kukulan ito le lalu kumok manggaria ito lalu kumak makon kalungkong wah kukulan o ambe kipo ambe nene kipo nene siya teka mo tutulutuluto mamma daw pala nalimpu tawa tinang berat nabi tawa para para yang kelainan kumikitun dan kamamain de kumikiruya atau matindo lante kulama atau temo belena kunang batin ko sa turutulong pamabatakan siolanan yung anak midadian belum semikian akan balidatun mi pakar katoro kay di sini ito barami kedua lagi rendunan mapatira sa kami na dito tumalama kami dandanan palilian ni na luming ka mandula mo anak kami dadian lumiya mo yung sumikon doon tarapang daw tekuli na padang ang napolo ka hindi ni ang gasine ito barami makalima na raka balidatun mi umpilihan ko ni nagal lang na pedong maabalusod na karambaw pedong mero tandana karambaw dan maapalisod na karua tanda-tanda na maapalisod si Rende makandan kanilang tulad ko ni mahalayan ang kanilang taro dan kari lambe kung tandang anak nila dia umuruan mo sumikianakan lang naman yung buwa baro kendi mo ng taano tarayan taano tarunana anak nila diyan langan mo mendal sugi kakatira di kaduka kakakarita matanta lampe lumaba di salisanta kumula
lindo masa dalindona inde pantang manulangan parang de matoko balian tung kasanganna lindo na inde terong untuk kuli nendang sugi untuk dari yang sanda makamban terong makapali susugi lindo mo inde diong terong lagi ko biaboro lagi ko sumuparang tas mo inde diong samboratu makalimana kala ko kuya naik pero tak derupan na tanggondor pantarisan makarain na lanteruni na tanda di bolong nenek kipo nenek todolo kipo todolo inde sa nenek jeri laku kula lanarandan makoni petawanan mi lanarete makoni pelaktik sanda marasa dan anak-anak kejadian bersumikon ke karapan mempalila malinang pasondok anete kaboro dalam kebataan di kalian la si sonda kondisi penting si solon kondisi relenan lau tamatula induki inde basena tirong si turu dulu napabulu laku gula dalam kebataan di kalian tak berator-baro temangu sini ceri delana inang mana orang kamu anak kami inang tadi kamu bersuni kau bertarapan inang tentang ia unalon nikah dan nenek inang dunti kompetin doi bisa aku dorong modal rumah alam baru sioso lakon dong baru situran tadi jome kamu nenek di nenek laman tak mau kami tahu lamana lagi timbo kami kalungkung lamba-lambana terong mak bukan karambau wasson bodisara maka lima anak keluming kamambela pi anak bidadian kelumir pinung sumikon betara pada ote kulina padang pero kandi mereka sini tabaraan yang angkat tunak tuyo kami ulang bawahan di terong mak keluar keluming kapak tenan di karambau wasson bodisara tulana poson dana mali lana poson lentane te kabaro lakodata di kalemi lagi kuah lakodata di kalemi saya jadi kamu dolo yang satu pokok bolingan na karambau wasson bodisara bisa menyupa nasule si paranak telong makbulano untuk kinaloi karambau wasson bodisara tamatili na tanda di lorong tulana ko sa danamali lana ko sa bortane di kaboro lako batang di kalebi tulpare tulangilingan lako batang induk na lako batang ilo misalnya di umua indi na telong makbulano indi na karambau wasson bodisara tidak boleh tanda karambau na palisun na karua tanda-tanda na makpalisun renden lana poson tanda mali lana poson lontane teka manupak ditupak paraya ni paraya maka lima anak kadesya manupak na tupak paraya na paraya anak kami dadian bersumikon betarapan nah kemudian kamandelo daw tekuli na padang latontong lambo serepinna liyantong doho makpalisusugi na toon lambi itong mahalang pumasaki makilala baitoha na tundang ng dasuri kaabitarunan ng kaabitaraya lorong kaana na tuntong di po para na paunganan peradan di po tau lamba la tuntong di po pasa arang pagana laradan la di po tamuan lupa bana di siya manipa di po paraya di po paraya puwa daw may tangan alang ito tumang pararata na may yusun na batara lakan terlalu buka tak bamani kita kilap bertiruan bulan na bahwa akan naman dapat sakit dalam barang daun lebih tilang linda daunan lakan terlalu dapat karan puak nakang kakinan terlalu kebatang di kalena anak kami kalian pun sudikian akan kalau kau di sini itu barani anggap marah putalang balik itu turni nakang mak ada kira-kira ke anak matang surat tarunan alang tangan tentu lagi orang di orang kana berada dalam kesimbungi tak ditarmona kendek kalau kendek tuana langang bulan langang parayana anna sarang alang anna usai paling dana bulan engkau watang mana lani unnala tang lena suki mak lena sunna anak nenek kita nenek todolo kita todolo laki tua mo laman tak mau lami teu lamana lagi timo lami kalungkung kali kena pero mak bulan bisa menimpa Duka paraya di paraya naman tak mak bulu kodong dia batang di kalena nalang di Allah di tanda balok kung dito ring rongkok labi niyong pasundon ni hindi may ada anak pero mak bulu na di pamatuay
lantai dirinya tanda di bawah. Dia manikadang ketiga pekat dia bersulita manikpak manikadang ini nadenta sumal lakaran di turunku tuara anak mak palidan mak bawaran talan anak orang di kalemi kumua pagarina mintu angkulan mina lantai adakna mak pesundu. Selamat laku kita solanasa. Kuna hukum ito. Kaya man ako parang pala ko kamo tumatong ko silo ko ilete mataputan dirapasan na kuna to'y may ulang nabi talo. Itanday na ka matila ka mani ko laisang mo kinalon mo siya Martin Pasaute ke ano. Iyo, minto arete. Minto telan mo pangarap pati.